KSU Running Circle kelapan ha panano ya lempung ini kai football ka balaisin bala tip kom ka third Wickliffe Syiem Memorial Football Tournament arhaja absan bala pelong hamadan panchiring Southwest Kasil District ki ken hun ki bala poi shak final hakani ka third Wickliffe Syiem Memorial Football Tournament arhaja absan kadai hapreng ka yau pau Football Club pat ka Royal White Football Club haba pai haka jingile kai ka Royal White Football Club kala pelem not laigola not persya ya ka yau pau Football Club namar kata ya ka nam ladu hakani ka third Wickliffe Syiem Memorial Football Tournament arhaja absan la ra da ka Royal White Football Club laban kedong bagi dan hadu kan rituli ken hun ki bla wan man yeshim benta hakani ka lempung ile ka kencat bol hakani ka sngi la sakhi lang ru nadu uba Samuel Jerwa ubade u chairman jong ka NESO komukongsan kinongilam napo ka KSU Central Body uba Donald Thaba kumusembut kongsan usamla Shal Kharbani in charge jong ka KSU Southwest Kasil District ka sengkentei Ranikor sengkentei Panchiring ki menteri shnam lambat ki wede ki rangba Bagian fun dan Wickliffe Syiem Memorial Football Tournament. Kalau yang lain kasam kita sama yang kita jom kini kedua matain berkirang basnong berarti Krishnong napo mulong ba ibalawan lang bat ni yang nekpor pansaki ini ke final tournament kami saya